Imeze muvandi. Umwanya wanje. Wageze kugasima. Ndano kugasima akaniko gasima kanje. Amahuru wese. Twarunuga gudutu uradutunze. Iminsi ibintu birakaza ariko ari igikobwa. Igikobwa? Cyakuntumyeho sha. Iyo uzi ibyo by'ibikobwa rero. Nanje numvaga aho ngaho. Nabuze nimero zawe rero. Uvuze nimero zanjye? Izo wabuze? Izo zo umukobwa turabizi z'abakobwa tuzifataga mu mutwe. Yanje niyo wabuze? Izo umukobwa nzifite mu mutwe. Iyo umubwira uti ntawe mpagaze ahandi kuri kagasima baga yicaye. Aho ngaho ni wa musaza. Bagiye ahubwo uguramo iyo telefone. Icyo naco ni ikibazo. Zizana nzigushiriremo. Ugiye guhita uzima? Genda bakibihindura. Ibyo nibyo nkwemera. Uri inshuti nziza. Nta nayikuyimura umuntu umugabura bibi. Sinakwima telefone. Telefone kimeze neza. Urabeza abantu b'abasore. Weho utagiye ikibazo. Nanje ndakwizeye reka mu wanyu. Oya ndakwizeye hari ikibazo. Ntakugira ikibazo. Ariko ako gakapuzisha. Ndazana n'urugera. Oya gera nta kibazo. Oya none umva gasati rimeze komera mu wanyu wanyu. Mubuzemo. Wajurambara nk'abasitari. Yijurambara nk'abasitari. Panabisi ukora nje ntagezweho umukiki. Fate ingofero ujura yambaye. Ingofero. Jaga no mu bukwe. Anda ni ko waranyemereye nagakoti. Ngwegoti ma. Bagotomaga n'urugera nankwirasha. Mani igikapu ariko nandije bonaga abakobwa bari kugukunda kureba igikapu. Tuzana nagikore bamugenga. Kigucika ariko ntari ndapfa. Arumvise ngo nabundi mufite ibusiki uzigwaneho. Kwisigenda. Ntari kwihuta. Ntari bi. Agize ikintu kimenyera na ncika. Bitese. Uvugisha umukiri ukubona nkambaye kosima gicucu. Uvugisha umukire shana costume yanje. Nawakije sasa uramenyera. Ajya ngo bakwita mu gasakoshi sha. Agati. Bakwita gasako. Nagatizanye nikamara imbere. Zana niyo ngofero n'ikenyero nayo nzayijana. Anje nanisha. Gazana ko. Game insubiza ibyanje. Zizi ibyanje ufata ibyawe. Oya no sikujana ibyanje ubwoza n'ibyanje. Ngofero mbuzo no mampaye. No kwirata n'ibitari byawe sha. Ubu ngiye gutembera muri karise ndi kuvugisha abakobwa. Hano umuntu umeze nk'ukugendana umwaka. Genda. Waho ntazi. Ntabwo mubaza aho. Ende. Uwo mwana mbuze wo ntumba. Mbuya n'uruhungu rufite agakapu kagezweho n'ingofero. Niko cy'umukara. Urwo ngo urugiye kunkandagira. Mfasha arayijanye rwose mfasha. Waranze. Oya nuzo. Oya mfasha. Uri mu kwa. Urwo ni kujya mu gusa kwisa mu icyo mvunira kwiza. Mbaye kote mukujya mu kuvuga mu nzani nibyo bigofero bidashinga. Oya. Wewe ushaka gukoreshwa ku mukire. Manza wishu. Wewe nakubonye ikimukanye sinabicishe niko kibwira ngo ni telefone yakakuyesha. Ni wewe nakubonye neza. Urayimpa ntayuma. Telefone yawe. Uramagara ya basirikare babo. Urayimpa. Naka gakote ni. Reba kaga kapu kagezweho. Ako. Naka ngaka. Nyine ikoti. Ni iringi ngo ni iki reba ingofero ubwo ni iki kivuze ngo ni iki. ahubwo siko bizimba baba yakigonde. Uretse mu urakamana mureke mbaha amafaranga. Wasanga n'ibiyagi. Abisiko na jandi ya rwose. Telefone nayo na jandi. No telefone. Urayimpa. Gaire uretse mbiko. Fasha mwana. Mureke mbakiri inama rero. Mureke mbakiri inama nje ndi umukire mbona. Kureka kuzumba 80. Cyaje tuja muri Amerika mu bintu bijanye
no gucuruza ibijumba uzi ko rinje kuri iyi soko ryo gucuruza ibijumba mu Rwanda uratuye mwazi ubwenge erega mwana wanje uzangiza pe ndarebaga nkabona uzangiza 80 bagasubiza mu isoko mwana rwose uretse mbere ukuntu iyo ugiye guhahiramo urafata gagucu gahagikamo igiti na hano bagasukamo neza bitonze naba ngiye gushaka utuyari bakamena telefone y'ibihumbi 5 nayo n'agakapu ka 80 mbese imbereka ukuntu muragenda mugatwaye kugira ngo babone ko gaheze muragenda mumeze ngo kugira ngo babibona akabonye ndetse manza nere kuyi mwana kugira ngo ambara neza turebe mwana uko hetse nawe biragufungaga oya nahavende akana mwana ugahekaga tubatabona akagufunga ndetse nkambika umukuru ninja urakambara mwana wawe ko ninzi zazakunda kukambara n'ubuguzi nagufunga uzaza urakambara uryamye kugira atakubona wiyorowe nibwo bikubonye yamenya nibwo zirareba ndetse bikamenya icyo bahita bagufunga ku ruhande rwe ubwo abakuru n'abajana none ndabyumvise ko ntagira ngo reka nkwereka uzashaka n'ikirere atiyo ukambaranye uzahindurwa umugozi kuko guno bavuga ngo warakibye wamafaranga soba uzashiraho ikirere kugira ngo oya nawe utansebya oya nagabona ariko ubu ntabwo mfite uzashaka n'ikirere upfundika no kujya akagufata iyo batazakiba turakize baje memo ntabwo utagenda mu mwanya ntako ntagize uvuze telefone y'ibihumbi 5 ntabwo ntabagize niki ziko kitageraga n'ubwenge